Edip Alpamışаны аяк колларына быгаулар халып, 70 ат егеп, өйрәтеп алып килеп, тәрән соқырга ыргытып куйганнар ди. Аулак бер урын береһе күрмәй, береһе белмәй. Кулындагы аяк быгаулары, аягындагы быгаулары тәненә инеп киткән ди. Шулай озак яткан инде ул ызаланып. Көненә бәләкәй генә көлсә ыргытып куялар. Бәләкәй генә көршәк менән һыу бирәләр. Янә торарлык кына инде. Алпамышаның күз алдында бәләкәй генә күк кенә күренә икән. Шулай аркаһында ята бит инде бу. Ызаланып мисәгән яткандыр. Нисек итеп кенә барсын һуга сәлам җибәрәм икән. Алар белһә мине булай хәлдә калдырмаслар иде дип уйлап ята икән. Шуннан араһа күктә кошлар үсеп китеп бара, кыргавлары. Шуннан Алпамыша аларды сакырып йырлай башлаган. Эй кыргадым, килсе гадым, канатыңа хат ядайым, Кыргавлары ишетеп калганнар бит инде, сукырда әйләнеп, осып йөргәннәр дә Алпамышага йырлайлар икән. Алпамыша, был һинмени, Һинең былай ятыр көнең бардыр мәне. Кырда булһак, кырдың, һыуда булһак, һыуда кырдың. Хәзер шулай ята бирен. Дигәннәр дә осып киткәндә барганнар. Алпамыша елап ятып калган. Киектің ақтығын қырманым бет. Құштың ақтығын қырманым бет. Çünkü киектің ақтығын құшқұрт үрсіген сақта, киек үрсіген сақта қырығы ярамай. Алар бет үрсерге тиеш. Онарға барғанда олай етмәнім бет деп уйлап ята инде Алпамыша. Шуннан тағы көтә, қараха бір қырғады. Яңғыр гына осып кетіп барған, көтөден айырылып. Шуннан қырғадына тағы да Алпамыша йырлай икән. Эй кыргадым, килсе гадым, канатыңа хат ядайым, дип. Кыргады карап осып йөргәндә, килеп төшкән, кавырганнан бер канат өбеп алып, канат йолкып алып, Алпамышага биргән. Алпамыша кулын кыркып, кан менән сәлам хат язып биргән.